Nasora munang mangriya da sigig, da majis karawar sama Peter, gana ma James, ni ma James alika ma John, ba majis karanota badang damdas da madamgi amuyugi, basota sanas. Banga saj, da majis anyimim giyaman maus dar sawang, ba sawang ngat nanyam dora maunanga. Da baboy dingritse ni amulungut mamar. Da naksawes da ma Moses kana ma Elijah giyamda, berata min sira ma Jesus. Da ma Peter warna ma Jesus tortia. Engeska, ang amertongari galilutrik. Ngaj banganan yangi. Di bangarir na nga dup gorong ang abrirong ang amirong di. Iwani bangi, dap ani bebema Moses, dap ani bebema Elijah. Bangas kataman, da naksamaiway gratni amun gamit ki yaongda, da amaiwayin ka no amaiway kataman dortia. Raktik di ngoyam ka, kerak isagwas nang beraka masirat kerak imermer game ngo na beraka. Nganat nari namat ka. Banga mamudsong da narirorig, dar pusna beramas magpribri len masiat mamar. Da majis kaman game da barak paray war tortia. Ngundair ni kaleng ni len. Bangaranyang bid da akuralong da psoit ma Jesus. Ni ngarori sarar sila bera madamgi da majis kamu game da mamoro tortia. Kaleng na samyang bapong seberyang riya malat kerangat ni isang lungut. Bedengdeng imaruayam ka di sa mga muha maranas na nga na maramat gipki. Da mamudsong daras nan bet sakar tortia. Meniyaj bamascribe ko na iwar inak mamar iwa ma Elijah gair-gairan. Da majis kamu tortia. Nakoki ma Elijah di wakair garan. Bawakaru mamar ni yarangut moy. Dap nguwar nangan isa ma Elijah gaman. Ni kaku unagawara marubek saka. Besaram bolat saka koki wara maras nga. Bangiki wakosagi maruayam ka agara mamran ka na game da. Doon nagabra mamudsong da inang majis kataman siram da di siwit ma John na mabaptize.